privilegiju da sa njim sarađujem još od studentskih dana, bez malo 20 godina. Dosta vremena sam provodio u radu sa njim i mogu da svedočim da sam od njega naučio mnogo toga kada je struka u pitanju i sam rad u struci. On je jedan od rijetkih ljudi, po meni jedan najplodnijih naših stručnjaka u posljednje vreme, koji je svoje naučna dostignuća primjenio u praksi. Povađeni su diskusi, 4 diskusa su izvađena i to je sve učvršćeno sa implantantima, sa šipkama i sa šrafovima. Pa neki period mogu reći da sam mislila da se oporavljam, a onda je od jednog usisavanja krenulo sve naopako. Iščupala sam 4. i 5. prštin i potpuno je moja karlica i moj torakalni deo došli u 2 različita pravca. 2 su vrlo konkretna aspekta. Prvi je praktičan. Ovde su mi, posle 36 godina, ispravljen svod stopala. Ja sam imao ravne tabane i to je pretilo da mi uništi čašice kolena, kukove, diskurs, odnosno donja leđa. U roku od 2 mjeseca sve mi je ovde tako nategnuto tetivama da svakodnevnim hodom ja ispravljam svod svoga stopala. Bio sam prisutan i svedok sam njegovih rezultata, ne samo kada sam ja u pitanju, nego kada su njegovi klijenti u pitanju, od rekreativaca koji su imali toliko loš zdravstveni status da su pili do 12 tableta dnevno, a onda posle par mjeseci ti isti ljudi dolaze do nivo svog psihofizičkog statusa da su bez ikakvih medikamenata. I onda sam se setila neke reportaže koje sam vidjela o profesoru Dušku Iliću, nisam znala ni o kome se radi, ni o kom prostoru, ništa, i kopala sam po internetu dok nisam našla i stupila sa njim u vezu i on je rekao da dođemo odmah. Ja sam bila skroz ovako, trup u jednu stranu, karlica u drugu i krenuli smo sa vežbama. Da ne govorim šta je sve drugo urađeno. Ja sam imao puno problema, na primjer problema koje sportisti imaju muškarci sa kilom, odnosno sa bruhom. Već sam imao jednu operaciju, ovdje je došlo do jednog ozbiljnog podizanja torzoa. Vidite vi to da vežbanje zapravo nije samo rekreacija i kao neka filozofija zdravog života. Meni je to medicinski pomoglo, fizički mi je pomoglo. Da nisam došla do Duška, mislim da bi se moj dalji život odvijao ili u kolicima ili u krevetu nepokretno. Ta svest da fizička aktivnost u pravom društvu i pod pravim patronatom može da vas spase hiruških rezova i nekih, da kažemo, fatalnih stvari, meni je to promenilo karakter. Potpuno mi je probilo psihičke granice da i tekako možeš da utičeš na sebe i na svoje zdravlje i na svoju psihu. Danas živim, mogla bih reći, sama sebe obslužujem, živim sama, ničija mi pomoć ne treba u bilo kom smislu, vozim auto, hodam kao čovek kome nije torakalni deo prišrapljen za lumbalni deo, to se ne vidi nigde, a imala sam kraću jednu nogu za 2,5 cm, skoro 3. U vremenu kada nam sve ukazuje na to da moramo da se prepuštamo, da smo nekim pokretnim trakama, da nas vreme nosi, nema vremena ni za šta, ima vremena za sve. I mi moramo svoje živote da uzmemo u svoje ruke. Profesor Duško Ilić diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1991. godine na predmetu biomehanika sa ocenom 10. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja radi od 1993. godine, a danas ima zvanje redovnog profesora na predmetima biomehanika humane lokomocije, motorna kontrola i biomehanika sa osnovama motorne kontrole. Doktorsku tezu osnovne varijable motornih programa brzih terminalnih pokreta odbranio je 1997. godine. U periodu od 1992. do 1998. godine radio je na istraživanjima na uglednim američkim univerzitetima iz oblasti motornog upravljanja i motornog učenja. Objavio je 6 naučnih knjiga kao i veliki broj naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Iza svih diploma i naučnih priznanja nalazi se čovek bogatog iskustva, iznenađujuće erudicije, ali i čovek spreman da pomogne ljudima da sačuvaju ili povrate svoje zdravlje. Poslednjih 20 godina intenzivno radi u sportskoj praksi na individualnom kondicioniranju i kretnim restrukturiranjima vrhunskih tenisera, veslača, košarkaša, fudbalera, tekvondista i drugih sportista. Kao kondicioni trener Nenada Zimonjića ima ostvareno prvo mesto na svetu za 2008. godinu, što je suštinski bila kruna mnoštva prethodno ostvarenih Masters i Grand Slam titula u muškoj dubl konkurenciji u tenisu. Radio i kao kondicioni trener teniske reprezentacije Srbije koja je osvojila bronzanu medalju na
olimpijskim igrama u Pekingu 2008. zajedno sa Novakom Đokovićem. Kao kondicioni trener bio je deo stručnog tima Milice Mandić prilikom osvajanja zlatne medalje u tekvondu na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Kao kondicioni trener učestvuje u pripremi Milice Mandić i još nekoliko srpskih tekvondista za olimpijske igre 2016. godine. Poslednjih nekoliko godina njegov rad je prožet bogatom saradnjom sa vrhunskim srpskim košarkašima. Uz vrhunske sportiste uvek ima vremena i za ljude koji žele ili moraju da vežbaju. I zato je prava osoba koja kvalitetno može da odgovori na pitanja vezana za značaj fizičke aktivnosti za svakog od nas, ali i kada i kako da počnemo da vežbamo. U jednom trenutku, znate, dogodi se samo kao jedna velika težina u neposjedovanju energije, u nemogućnosti da se na neki kvalitetan način oseti svoje telo, povremeni padovi u pritisku, povremeni vrlo spontano uvećanje pritiska krvnog i tako dalje, u velikoj meri naprave neke prve, mi to zovemo, neka prva kolebanja telesna koja zapravo daju ljudima da kažu bilo bi dobro da proverimo svoje zdravlje. I u tom smislu rekao bih da posle ovoliko godina jako dobrog vaspostavljanja uslova vrhunske dijagnostike koju neposredno ovde radimo, a odnosi se na zdravstveni status ljudi, dolazimo u situaciju da lepo sagledamo šta su to neki prvi momenti kada ljudi kažu ja moram da odem na pregled i moram da započnem sa vežbanjem. Mnogo je razloga. Prvi u nizu jeste mnogi ljudi naprosto započnu vežbanje samostalno. Kao da je eto tek tako moguće da danas popodne, ne znam iz kojih razloga, usled upale slepog creva, mogu sami sebi operabilno da nastupe u abdomenu. Naravno da ne mogu. Kad je u pitanju vežbanje, nekako se taj deo olako prihvatio i najveći broj pogrešnih postupaka u vežbanju dovede ljude često u situaciju da još više proradi išijalni nerv. Mnogo sam trenirao i svašta sam trenirao. Imao sam čak i faze da sam sam organizovao sebi treninge. Pod geslom ja najbolje znam šta je za moje telo najbolje, međutim ne postoje stručnjaci bez razloga i ne završavaju se škole, i to svetske škole kao profesor Ilić, bez razloga. Ovo je specifičan sistem individualnih treninga. Ja ovde ne radim sa spravama, imam personalnog trenera. Vrlo je neobično to što posle skoro svake serije imamo komplet istezanje izvesne grupe mišića. Naprimjer, ako radim noge, narednih 10 minuta posle serije mi potpuno istežemo taj mišić. Faktički ne postoji mogućnost povrede. S druge strane, neprestano prisustvo personalnog trenera vas i motiviše. S druge strane, s treće strane, odnosno iz trećeg ugla, imamo taj faktor ishrane. Nutricionistički Duško Ilić ima ogromno znanje. Formira individualan sistem ishrane, tako da ako neko dođe samo estetski da se istopi ili da izbaci neku vodu iz sebe, to ide u roku od 10 dana, 15 dana, bukvalno. Ali pošto meni estetika nije bila prioritet nego snaga, za mene je ta hrana onako usputna, više mi znači u vežbanju. Najveći broj ljudi koji su započeli samostalno vežbanje u jednom trenutku vide da to ne ide. Da li je u pitanju neka odavno postojana usled sedenja hernijacije ili ti diskus hernija između prvog sakralnog, odnosno prvog krstnog i petog lumbalnog, četvrtog lumbalnog, gde se najčešće događa, pa se još dodatno naglasila i to nekim banalnim kretanjem. Kao primjer, mnogi ljudi započnu neko lagano džogiranje i u tom celoj priči prvih nekih 10-ak dana to čak ide u pravom smeru. Neko umereno trčanje, ne brže od 6,5-7 km na čas ili 8 km na čas, gde posle jednog vremenskog perioda čovjek ima za shodno usled povećanog tonusa mišića, jednog kvalitetnog otvaranja i ventiliranja kad su u pitanju pluća, da tu brzinu malo i uveća. Ta brzina od 9 km na čas je zaista
relativno mala za neku prosečnu i ne zvuči strašno, apsolutno, i ona vam u jednom trenutku, bez obzira na inicijalne dane u kojima je čak sve bilo kako valja, naprosto zato jer smo tek počeli da podižemo telo, naprosto se promena otvorila do kraja i vi jednu hernijaciju ili ti diskus herniju praktično imate na tacni kao jako dugo prisutnu, gde posle jednog banalnog rezonantnog snimka možete da vidite da vi zapravo imate postojanu diskus herniju i ona kao takva vam ne dozvoljava da u narednom periodu, na primjer, imate te oblike aktivnosti, iako su oni kao takvi relativno malog intenziteta i zvuče banalno, samo iz prostog razloga jer se događa sledeće. Jedan veliki broj ljudi u Srbiji i u širem krugu, naravno, na Balkanu, apsolutno ne poznaju elementarne postavke trčanja. Pa se često događalo ranije, ako se sećate, da praktično ljudi su išli da bi eto nešto malo naučili od nekih detalja u vožnji, ne znam, bicikla, u kvalitetnom, lepom, stilskom trčanju. Odlazili su, primjer radi, na atletske terene da bi naučili taj deo priče ili su odlazili u neki od klubova, da li biciklističkih ili nekih drugih klubova koji su imali neke kategorije stabilnih ili pokretnih bicikala u kojima su mogli dodatno to da kvalitetno nauče, da li po aspektu uvećanja brzine okretanja, da li po aspektu održavanja dobre ravnoteže, nebitno je. Mi praktično dolazimo u situaciju danas da imamo ljude koji nemaju elementarno i posle 35-40 godina ne trčanja, odlučuju se da počnu da trče, a ne znaju. I u takvoj jednoj priči tehnika trčanja ili nedovoljan kvalitet samo receptora u skočnim zglobovima koji se, ako ne trčite, ne razvijaju, nego otupe, adaptiraju se samo na oblike hodanja, vi praktično dolazite u situaciju da ni manje ni više imate jedno zapušteno telo koje nije kadro da to izvodi na neki dovoljno stabilan način. A onda tu dolazimo do biomehanike, je li tako? Apsolutno. Prva i osnovna mera kojom se zapravo mora svako rukovoditi, a pogotovo sportisti, a onda i svi drugi ljudi koji bi želeli da adekvatno koriste svoje telo, jeste onaj deo koji pripada njihovoj geometriji. Ako svaki zglob ima svoju geometriju i svaki zglob može na odgovarajući način da dopusti odgovarajuće kretanje. Ja često volim da kažem da voz može da ide samo po šinama, nezavisno od lokomotive. Pa u tom smislu i zglobovi naši, ako nisu dovoljno, nemaju dovoljnu slobodu ili takozvani opseg pokreta, mi zapravo i ne možemo izvesti neke kretnje koje bi mozak zamislio da može da izvede tek tako zgodno i u najvećem broju slučajeva dolazi se do raznih oblika povreda. Pa u tom smislu biomehanika se bavi kako na jedan vrlo jasan, tehnički način, vrlo precizan, iskoristiti sposobnost svojih mišića, a poštujući koštano zglobni aparat i njegovu geometriju, da odgovarajuća tehnika, što je ergonomski, što u svakom drugom smislu po svojoj ekonomičnosti i efikasnosti bude izvedena na najbolji mogući način, a da telesni aparat nijednog trenutka ne pati zbog toga. Tajna je u tom temeljnom, preciznom radu bez improvizacija, znate. Profesor Duško Ilić je profesor biomehanike na Fakultetu sporta, to je naša fundamentalna naučna disciplina. I onda kad dođete do nivoa da se uradite precizno, ispravno, pravilno, gde ne dozvoljavate nikakav vid improvizacije i znate šta radite, onda dolazite do rezultata. Ako hoćemo da sklonimo sa strane taj njegov naučni rad i da gledamo samo rezultate, oni govore o tom kvalitetu. Ovde u našem centru je prošlo mnogo košarkaša koji evo i dan danas traju. Samo evo vezano u ovom trenutku samo za košarkaša Micova, Ercega. To su košarkaši koji nemaju malo godina, a koji, nažalost, u jednoj vremenskoj dobi, nekoj prvoj inicijalnoj od 10. do 15. nisu dobili čitav niz kretnih zadataka u svome, ajde da kažemo, procesu učenja koji su neophodni da se... Naravno da može.
Međutim, šta se dogodilo u međuvremenu? U odnosu na pozicije koje igraju, naprosto njihove strukture kretanja koje su oni imali, nažalost, nisu bile u skladu sa stepenom visoke mobilnosti i mogućnosti da na jedan vrlo nepredvidiv i vrlo mobilan, agresivan način mogu da menjaju svoje pozicije u prostoru. Jedan od razloga jeste i taj što je njihova visina nije 180-190 nego 2 metra i u skladu sa time praktično odomaćili su se sa jednom strukturom pokreta koja im je odavno usnimljena u različitim klubovima i kao takva vrlo predvidiva, jasna, zgodna za daljnje, što bi rekli u treneri, čitanje. Jednim delom je bila pogrešna i praktično često upućivala na razne kategorije povreda. Oni su ih imali u nekoj meri, a mnogo više važno nešto drugo, stvarali smo im ambijent velike slobode pokreta i stvarali ambijent da mogu jednom te istom muskulaturom da naprave čitav niz kretnih zadataka koje zapravo ranije nisu mogli. Pa u tom smislu drugi veliki zadatak biomehanike jeste u tome da vam nadomesti da jednom mišićnom grupom ili nekolicinom možete izvršiti više motornih zadataka, a da nijednog trenutka telesni aparat nijednog trenutka ne pati. Kada sam razgovarao sa profesorom Duškom Milićem, prvo što sam mu rekao da ja njega znam iz sportskih krugova i to iz onih šampionskih krugova. Znam da je Dule Ilić profesor biomehanike koji je radio sa našim najisteknutijim sportistima. I malo smo porazgovarali i pitao sam ga da li ima interes da malo poradi sa nekim umetnikom koji nije klasičan umetnik, jer sam ja puno radio u fizičkom teatru i dalje radim u fizičkom teatru, koji mi je s jedne strane održavao kondiciju, a s druge strane prilično mi je ishabao telo. I to ga je vrlo zaintrigiralo. I skoro u roku od mjesec dana mi smo postigli izvanredne rezultate. Da kažem da sam mogao da odustajem odmah posle 30 dana, posle nekih 15 treninga i da kažem ja sam svoj završio. Međutim, znanje koje taj čovjek posjeduje, tim kakav posjeduje i uopšte koncept vežbanja koji je ušao u moj život me je pomerio malo onako sa jednog normalnog života koji sam mislio da sam vodio. U stvari to je bio jedan život koji je bio na ivici da postane ustajao i da postane pogrešan. Pa na tu temu vrlo važan razlog jeste da biomehanika nikad ne ide sama za sebe, jer ispituje u suštini kada radimo bilo kakvo pravljenje tehničke celine. Mi je ne pravimo samo da ona bude dovoljno efikasna i da bude dovoljno ekonomična, da se čovek pritom ne haba, nego da se čovek visoko komforno i jako kvalitetno osjeća pritom. I kao nadgradnja tome jeste jako moćna vizualizacija onog što čovek neposredno izvodi i jako kvalitetna vizualizacija svih ostalih sa kojima on interaguje. Da li su to njegovi suigrači, da li su to njegovi protivnici, nebitno je. Dakle, da ni jednog trenutka ne dođe u situaciju da nema izvešten taj drugi segment, a to je jako moćan feedback sa svojom okolinom. Znate, mnogo puta su ranije ljudi i takav jedan segment se postiže sa svim znanjima iz motorne kontrole. Motorna kontrola postavlja norme percepcije, oseta i stvaranja ambijenata da čovek, jedno je da može i vrlo kvalitetno da izvede neku kretnju i da ona takvo izolovana i nije ni po jednom aspektu pogreška, ali je vrlo važno kada je izvesti. Znači, nijednog trenutka ne biti preran ili ne prekasno je izvesti, drugim rečima biti pravovremen. Takav jedan segment ne možete izvesti ako nemate moćan orijentir svoj percepcijski, da li vizuelni ili neki drugi. Često se događa, iskoristit ću, ne zvuči ni trunku jednostavno, pa zamislite cela košarkaška karijera Vladeta Divca bazirana je na izuzetnoj pameti. Mogli bi malo da se šalimo, zato što je Vlade vrhunski, veliki igrač, da nekad kada je u pitanju visina njegovog odskoka niste mogli ni papir ispod nogu da mu izvučete koliko je to bilo relativno nisko
jer nije jednostavno bio na tim pozicijama da je morao to u velikoj meri da koristi, a znamo da i odbojka i košarka naprosto koliko da je izbor igrača na što je moguće većoj visini, da se igra na što je moguće visini, jedna od prvih stavki koje su aktuelne, on se ograničio na nešto drugo. Svako ko mu je bio na njegovim leđima u fazi pivotiranja i najmanje da su mu se oslonili, on se jako brzo oko svoje ose okretao. Drugim rečima, znao je da su se oslonili na njega i da su već jednim većim delom izgubili svoju ličnu stabilnost, oslanjajući se na njega, i svako njegovo izmicanje i brzo rotiranje oko svoje ose stvaralo mu je uslove da može vrlo brzo da, ajme da kažemo, da se on pomera, a da oni vrlo brzo gube stabilnost. To je drugi percepcijski detalj, znate, imati dobro izražene zglobne, kožne receptore i sve druge podrazumeva da mozak to mora moćno da oseti. Pričamo o vrhunskim sportistima. Međutim, vi imate iskustvo i života u Americi. Imamo mi, možda su to i predrasude, ali mislimo da su Amerikanci jedna debela i nezdrava nacija. Nismo, čini se, ipak ni mi mnogo bolje. Sa jedne strane, imamo priliku da vežbamo na svakom ćošku, od onih teretana i sprava za vežbanje na otvorenom, preko raznih fitness klubova, centara, bazena, joga, studija, šta god. Dakle, svako od nas ima priliku. Govorimo o tome da mora da ima i znanje ili da mora da ima nekoga ko će ga kroz to voditi. Međutim, sa druge strane, imamo i jako mnogo ljudi koji nikada nisu vežbali, koji čitav svoj život nisu vežbali, a imaju sada već ozbiljne godine. Čini li vam se da smo dovoljno svesni važnosti vežbanja kao društvo? Čini li vam se da pravimo greške? Čini li vam se da sami sebi škodimo tim greškama? Hajde da budemo malo i samokritični. Ne na račun, naravno, nas koji smo ovde, nego na račun nas kao nacije. Znate kako, ja ne bi baš bio toliko slobodan da kvalifikujem sve neke osobine koje naš narod ovde ima i koje su se odomaćile, ali mogao bih da kažem da kategorija koja se odnosi na nešto što pripada vrednoći i nije visoko izražena sama po sebi, međutim, mi smo po mnogim aspektima kreativan narod i kreativnost sama po sebi nadahnjuje, obezbeđuje prelaženje mnogih ledenih bregova i omogućava nam da taj naš ambijent kreacije mnogo puta vidi svetlo dana. Međutim, kreativnost sama po sebi nije nešto što vi eto tek tako možete da povučete. Morate ga povući iz blaga velike količine informacije i znanja. Drugim rečima, taj deo koji se odnosi na stepen obrazovanja o čovekovom telu i obrazovanja o ambijentu kako funkcioniše naš organizam je nešto što bih morao da kažem da zemlje u okruženju, čak naši susedi, Hrvati, Slovenci, a onda i mnoge druge nacije održavaju na jednom visoko stabilnom nivou, dajući čitav niz nekih kvalitetnih emisija koje se banalno tiču samo svih funkcija po raznim aspektima stopala, svih detalja koji se odnose samo na funkciju limfotoka, svih detalja koji se odnose na to kako i na koji način od samog početka tokom razvojne dobi, a znajući da možemo imati probleme s kičmenim stubom, zaštititi koren kičmenog stuba. A da ne pričamo nadalje, znajući da mnogi, nažalost u Srbiji pogotovo, mogu imati razne kategorije vrlo snažne genetske potke za dijabetes, hipertenziju, da ne kažem nekih ružnijih i neprijatnijih bolesti, praktično morali bismo da znamo više. Jedan od prvih razloga jeste zato što svi aspekti gojaznosti, sve promene i sindromi koje gojaznost nosi sa sobom su se davnih dana preselili iz Evrope i Amerike na ovo područje i mi se na relativno sličan način gojimo kao što se to događa i njima
iako smo pre nekih 15 godina do 10 godina koristili te neke grandiozne, već ne znam kako da ih nazovem, primere enormne gojaznosti ili deformiteta koji se u tim zemljama događaju, pa kao neki primer kako ne treba, to se nažalost događa i u Srbiji i to sve više. Grešimo jako puno u onom delu koji se odnosi na vrstu i upražnjavanje fizičkog vežbanja, jer ako već pričamo o kategorijama upražnjavanja banalnog aerobika, nebitno je da li je to step aerobik ili neki drugi, vrlo je važno da taj oblik grupnog vežbanja, kojeg bi ja ipak nazvao jednim delom nehumanim samo zato što postoje razni ljudi koji ne mogu samo da isprate ritam tog kretanja, koji se usklađuju prema drugima, koji u međuvremenu nisu proverili svoj, na primjer, zglobni aparat i nijednog trenutka ne znajući da imaju gonartrozu ili imaju neku drugu, neku artrotičnu promenu, ne mogu biti u tim oblicima aktivnosti, naprosto dolaze u situaciju da pre ili kasnije to im se fino pokaže. Pa ako već to koriste kao aktivnost, morali bi imati i neku dodatnu aktivnost koja bi mogla da im da za pravo da na kvalitetan način metabolišu, ne tako što će raditi istezanja, nego tako što će moći da imaju neke dodatne aktivnosti brzoga hoda, nego tako što će imati dodatno aktivnosti kvalitetnih namenskih tehnika disanja i tako dalje. Pa eto, u tom smeru, zato se i dogodila kategorija kojom danas ljudi kažu i proklamuju da je to mehanizam kako se neko uči disanju, a to je da odlaze na jogu, pa će moći svim kategorijama i vrstama disanja stvoriti sebi ambijent da s jedne strane smire nervnu mrežu, s druge strane obezbede blagostanje neke biohemijske i svake druge telesne ravnoteže. To je zapravo jedan, da kažemo, parcijalni oblik tretiranja čovekovog tela gde nema velikog metabolisanja, gde nema kategorija dobre razmene tečnosti, nije to više vezano samo za znojenje, nego i za druge oblike i vi praktično ponovno primenjujete jednu aktivnost, na primjer takvu, koja mora biti združena sa nečim. Ne može biti sama, jer joga kao takva ne obezbeđuje enormni tonus muskulaturi, nego vam daje neke osnovne uslove jednog prijatnog normalnog disanja, kvalitetne mirne nervne mreže i dovoljno kvalitetne nominalne dužine mišića, a ne rešava sve probleme. Pa u skladu s time, dakle, svaki od tih oblika aktivnosti uvijek bi trebalo da bude združen sa nečim. Nekoliko puta smo na tu temu govorili, prosto je, i iskoristit ću tu reč grehota, da deca samo borave u bazenu, pogotovo u našim bazenima koji su hladni, nažalost, jer kao takva temperatura u kojoj borave samo im obezbeđuje da budu još više jastučasti, stvarajući se zaštitni sloj u potkožnom krznu i obezbeđujući praktično uslove da bez obzira na ceo ambijent, čak i dovoljne količine plivanja, oni naprosto budu neko ko boravi jednosatno u sredini, koja im posle daje za pravo da se oni mic po mic sistematski goje. Dakle, moraju imati neku dodatnu aktivnost koja ne sme biti ekstremno agresivna. Često su roditelji vezivali judo i plivanje, karate i plivanje. Plivanje vam rasterećuje zglobove, sila potiska sve zglobove čak malo umrtvi i rastereti ih potpuno. Stvara ambijent u kome nemate uslove da posle toga na suvom budete visoko stameni, stabilni, sposobni. Pa je vrlo važno ne kombinovati takve sportove. Vrlo je važno da deca u takvim ambijentima koriste jednu banalnost, a to je da koriste, primjera radi, hod samo na prstima od nekih 10-15%. 10-15 minuta aktivnosti. To će obezbediti veliku, dobru statiku skočnih zglobova, jako rafinisanu perceptivnost svodova stopala,
a opet s druge strane obezbedit će vrlo stabilne uslove da se venska pumpa koja zapravo započinje iz najnižih nivoa obezbedi duž celoga tela u dovoljnoj meri i mi na takav jedan banalan način zaštićujemo da nam se ni skočni zglobovi ni kolena u budućnosti povređuju. Eto, samo zbog toga što nam plivanje obezbeđuje jednu, izvinjavam se, rasklimatanost u žargonu rečeno zglobova i ona mora uvek biti podržana. Hodu na prstima, izdržajima, ne više od pola minuta u nekim mini polučučnjevima, ne dubokim, nego polučučnjevima, održavanjima u datim pozicijama ravnoteže na jednoj nozi i tako dalje i tako dalje. Ljudi samo ako bi želi da izđogiraju, da naprosto znaju da će takvim oblicima aktivnosti samo izgubiti jedan višak tečnosti. Pa svi oni koji imaju problem sa otocima ili imaju problem sa zadržavanjem tečnosti u ekstracelularu ili mi to zovemo u vanćelijskom prostoru koji obstruira dobar rad ćelije, dobar metabolizam i tako dalje, dobru vensku pumpu, moraju da dođu zapravo u situaciju da znaju da ako je to već tako, mogu da istrče nekih pola sata, rashodovaće višak tečnosti, ali ako žele da i ponajmanje obezbede uslove smanjenja masti, da moraju da uđu u tehnike brzoga hoda i da uvek mogu, dakle, da dođu u situaciju da iskombinuju jedno fino trčanje u zaostalom delu treninga sa hodom i to u onim zonama brzina koje im obezbeđuje da im korak bude što je moguće duži, da bude vrlo sinhronizovan i u tom smislu je i, da kažemo, postojanost ove postavke Profeksa ili profesionalnog fizičkog vežbanja koje Profeks godinama nalaže, jeste upravo tehnike hoda kojima se u najvećoj meri umanjuju masti i stvaraju ambijenti velike krutosti muskulature koja je vrlo važna za čovekovo telo, jer struktura opredeljuje funkciju. Ako imate krući sistem, ako su sve vene, venule, arterije i arteriole dovoljno pritegnute tonusom mišića, vi zapravo imate sve vreme jako mobilnu krv i imate srce koje u takvim uslovima ne pati, nego sve vreme čak i oni koji imaju predispozicije da srčano imaju neke kategorije mana, kako podmiče starosna dob, oni to zapravo nijednog trenutka nemaju samo zato što su u tom nekom prvom periodu svog življenja od 15. do 25. godine života jako kvalitetno tretirali svoje telo, stvorili dobar tonus mišićni koji je sve vreme radni dobar tonus i onda se često šalimo šta je teže, kilo vune ili kilo gvožđa. Ista je težina, samo je razlika što bi voleli da je svaki čovek od gvožđa ili relativno male zapremine, a velike čvrstine, jer tokom nas teku vene i arterije koje, ako su dovoljno pritegnute, zidovi zadebljaju, budu čvrsti, budu stabilni i srce nijednog trenutka ne ulazi u neko ružno izočitavanje genetsko svojih predaka, nego se ponaša vrlo stabilno, vrlo sinhrono, ne pati i mi praktično dajemo sebi uslove da strukturom telesnom determinišemo neku banalnu funkciju srca i pluća, a onda idemo dalje. To je da ne stvaramo, dakle, ekstremno krut sistem, nego dovoljno elastičan, pa primenjujemo razne tehnike zaštitnog proprio-neuroreceptornog istezanja koje nam obezbeđuje da, osim što su mišići dovoljno čvrsti, ne smeju biti i dovoljno kruti, nego moraju biti dovoljno izdužljivi. U žargonu ljudi to kažu elastični. Ne, izdužljivi, dakle sposobnost da promene u velikoj meri svoju dužinu, a ako imate veliku dužinu mišića, onda imate velike amplitude pokreta. Kad imate velike amplitude pokreta, onda vam je zglob sve vreme dobro ispoštovan i mi kažemo da takvi ljudi neće sutra imati problem ni sa onim drugim delom koji je vrlo često aktualan, da usled ograničenja zglobnih pokreta praktično zglobovi počnu da pate na okrajcima, dobijaju sitne kvržice usled okluzija koštanih sudara i praktično dolaze u situaciju da se događaju razna ankilozna, artrozna stanja zglobova i da zapravo, bez obzira što se dogodilo sledeće,
da je čovjek imao vrhunsku sportsku praksu. Strašno se lepo vrhunski rekreirao do 45. godine. U 47. neko mu kaže da, ali vi ste sada rapidno izgubili svojstva zgloba, imate čitav niz nagomilanih struktura i moramo da uradimo mnogo ozbiljne intervencije na zglobu, a da zapravo to nijednog trenutka čovjek nije ni očekivao da može da mu se dogodi. Imamo 12 emisija ukupno i mnogo prostora da se dotaknemo svih ovih tema koje smo sada samo zagrebali, ali ono što bih da vas zamolim za negde, a blizu smo kraja ovog razgovora. Naš prosječni gledalac sada, verovatno prema svim statistikama naše gledanosti, koje znam, ima oko 45 godina, živi u gradu, zaposlen je, nema dovoljno vremena, pušač je možda i ima 10 kilograma viška. Uz sve to ima dete sa kojim nije baš siguran šta će, na koji sport ili možda na glumu, ili na sport i na glumu, ili na 2 sporta. Kako da najlakše posavetujemo jednog prosječnog gledalca šta da radi sa svojim detetom i šta da radi sa sobom? Istorija nas je naučila mnogim stvarima, tako to treba da učine i roditelji koji su starosne dobi između, nebitno je, 35 i 50 godina. Naprosto, sve ono što se događa sa njihovom decom, koja su između 5. i 10. godine života, mora biti potaknuto onim segmentom koji se prvi odnosi, a odnosi se na to o čemu smo malo pre pričali, a to je uslovima u kojima neko odrasta i šta mu nudi genetika. Vrlo je važno da ako su roditelji imali koštano-zglobni aparat kao problem, moraju svoje dete od samoga starta iznegovati u tom smeru da im dete nema taj problem. Dakle, svi oblici prehrane, puni elastina, kolagena, sve kategorije rasterećenja zglobova, tehnike učenja rasterećenja zglobova moraju se naučiti. Mi mnoge roditelje učimo ovde tome što zbog njih samih, što zbog njihove dece. To je prva u nizu stavka važna. Mnogi imaju dijabetes. Mora u startu deca da se navikavaju da sve kategorije, bez obzira na njihov senzibilitet, budu usmerene u tom smeru da konzumacija samih šećera, a onda i ugljenih hidrata, ide taman tako da nijednog trenutka ne ostavlja mogućnost da tokom hranjenja budu velike oscilacije šećera u krvi, jer to u velikoj meri nadražuje senzibilitet u daljnjoj konzumaciji ugljenih hidrata. Pa se na tu temu moraju deca da nauče da budu stabilna u samome startu u tome. Dalje, mnogi roditelji su nažalost gojazni i veliki apel u tom smeru. Jedan je segment onaj koji se odnosi na tome da baš zbog toga što dete nema nikakav senzibilitet da se bavi fizičkom aktivnošću, pa da ode da vozi bicikl. Doći u situaciju da se kaže da neko odveze 2 kruga oko Ade biciklom, vi ne možete ni jednog trenutka da pričate o većoj potrošnji kalorija od 250 kalorija. Znači, jako mali energetski rashod. S druge strane, sedeća pozicija čini karlicu plitkom, organski sadržaj se spušta, metabolizam se time još više usporava itd. itd. A da ne pričamo onaj drugi segment koji je vrlo važan u celoj toj priči, da i takva deca koja su odvozala 2 kruga ili 3 oko Ade, pre ili kasnije pojave se mnogo puta i ovde, samo zato što su nam došli sa enormno velikim nogama ili butinama ili kvadricepsom i zadnjom ložom, a efekat je bio banalan. Kako su otišli kući, prvo što je pravilo, da takva deca moraju u dovoljnoj meri za svaki obrok imati svega, pa i proteina. Nebitno je, uzeli su samo jedan pileći batak i još nešto uz to i pojeli neku uobičajenu hranu, isti se u dovoljnoj meri ugradio u muskulaturu, jer nije nam ništa drugo radilo osim natkolenice i u jednom trenutku deca imaju, pogotovo devojčice, patnju velikih nogu. Pa na tu temu dodatan problem upravo za takve i moraju biti naučeni kako to da rešavaju, kako da ne dođe u situaciju da do toga uopšte dođe. I naravno, jedan od važnih apela, kao što sam ga malo pre rekao, jedno je da bazen u velikoj meri obezbeđuje uslove da se deca, da imaju pokretne sve zglobove,
ali nije to velika energetska razmena, osim što mi telesno moramo da predamo jedan deo toplote vodi i obrnuto da koristimo metabolizam za to predavanje. Iskoristi se tu u jednome satu ne više od 400-500 kalorija, ali ponovno nedovoljno i vrlo je važno da imaju neku dodatnu aktivnost koja će im stvarati uslove da znojno-lojni sistem bude dovoljno aktivan i da koža dovoljno bude takođe organ koji će razmenjivati gasove. Pa u tom smislu svi odlasci na neki od kolektivnih sportova ili na jedan dobar stoni tenis u trajanju od jednoga sata u velikoj meri će doprineti dobrim kombinovanjima aktivnosti. Međutim, tu nije kraj. Doći samo u situaciju da vidite danas šta se događa sa decom koja su provela jedan duži vremenski staž od 3. 4. godine, baš zbog svog senzibiliteta prema rošulama ili rolerima, gde su roleri napravili uslove X pozicije nogu, gde su X pozicije nogu nagele kičmeni stup prema napred i gde su deca neverovatno preko noći dobila skoliozu i zarotirali su se pršljenovi, da li prema levo ili desno u lumbalnom delu kičmenog stuba, gde nije uticala pozicija školske klupe ili stola kod kuće na tu promenu u velikoj meri, čak i zbog nadlaćivanja rukom, nego upravo pozicija rošula, da je jedan banalan pokret sa strane u isklizavanju napravio vam čitav niz mikrotrauma, a da niste apsolutno svesni toga, jer su deca puna vode. I svi delovi tkiva su visoko pomerivi. Oni jesu mladi, imaju dobar turgor, imaju dobru jedrinu, ali su visoko pomerivi i vi ste praktično napravili ambijent gde u narednom periodu, zato što se pomerio peti lumbalni pršljem, praktično ceo kičmeni stup ima progradiranje, ružne promene u vidu skolioze u najčešćem broju slučajeva. Roditelji ne trebaju da štede svoju decu, ali moraju da im daju vrlo egzaktne norme održavanja svoje pozicije tela, da ih na adekvatan način upućuju na mehanizam adekvatnog hranjenja, da nijednog trenutka ne dozvole da i najmanja atipičnost u kretanju i tehnici hoda, od onog pačijeg hoda pa nadalje onog drugog dela koji pripada tome da postoji razlika u hodu između leve i desne noge, ne bude odmah alarmirana. Ne mora se ići kod neurologa, ali se može doći na jednu detaljnu kinematsku analizu koju mi ovde radimo i čime praktično dajemo jednu lepu kvalifikaciju, što s jedne strane kretanja, što s druge strane stava tela deteta, čime se obezbeđuju uslovi sledeći, da roditelj ima izvore kako i na koji način će se sutra ponašati kad dete ode u neki košarkaški klub i kada mu trener kaže ovo dete nije baš dovoljno pogodno za ove oblike kretanja, nije dovoljno spretno da bi izvodilo ove pokrete, bilo bi dobro da odete na neki drugi sport, a dete baš želi taj sport. Pa u tom smislu vrlo je važno s jedne strane poštovati genetiku, a s druge strane senzibilitet deteta. Ne treba detetu njegov motiv skinuti odmah. Sve i da je neko tamo sa strane kao autoritet, nekad pod znacima navoda, nekad zaista, rekao da bi bilo dobro da se nešto u tom smislu učini. Treba istrajati, pokušati promeniti kroz razne kategorije telesnih karakteristika kod deteta koordinacijska i fizička svojstva, a onda zaista, ako postoje neki druge barijere, sposobnost vizualizacije, sposobnost oseta, sposobnost praćenja i tako dalje, onda se usmeriti na neki lakši sport koji će detetu dati dovoljno komfora da se ono u tome ostvari. Mnogo je znanja potrebno da bismo unapredili zdravlje svoje, ali i naše dece. Mnogo je znanja potrebno da bismo to zdravlje čak i održavali. Nije sve ovo o čemu vi govorite tako jednostavno. Nije čak jednostavno ponekad ni razumeti bez dovoljno iskustva. Ali mislim da smo na dobar način otvorili sve ove teme. Slažete li se da imamo još 11 jednočasovnih emisija
da svaku od ovih tema, neke nismo ni dotakli, nismo mnogo pričali o ishrani, ali da svaku od ovih tema razradimo tako da srušimo sve tabue i sva neznanja i da kažemo ono što zapravo jeste prava istina. Apsolutno, ono što je jako važno, kao što se neke banalnosti poštuju, a to je da, zamislite samo situaciju, bacači kugle ne smeju da imaju malu telesnu masu, ali ne smeju ni sprinteri da imaju. Bacači kugle samo zbog toga što moraju da promene veliku količinu kretanja i pomere kuglu, jer ako imaju malu telesnu masu to je kudi kamo teže. Tako isto i sprinteri. Možda bi im bilo lako da imaju malu telesnu masu na startu, ali posle kada ubrzavaju i kada inercija čini svoje, mnogo im je važnije da imaju veću telesnu masu. To se tako odnosi i na mnoge druge situacije i iskoristit ću samo da bi se vratio na nas, u onom delu koji su najvažniji, a to je najveća populacija ljudi koji se bavi rekreacijom. Ista je situacija, ali iskoristit ću primer koji je vrlo važan. Skakači u vis moraju biti visoki, moraju u startu da imaju dovoljnu inicijalnu visinu. Međutim, situacija je sledeća. Upravo oni koji najviše mogu da odskoče iz mesta nisu skakači u vis. Obrnuto, ono što je jako važno, i skakači u vis, ali i oni koji izbacuju kuglu, o kojoj smo malo pre pričali, moraju da imaju enormno veliku telesnu visinu. Pa jeste videli jednog kuglaša da ima malu telesnu visinu? Ne postoji ni jedan, jer je važno da visina sa koje se izbacuje kugla bude što je moguće veća, jer je domet veći. Pa je u skladu s time vrlo važno sledeće. Sve pripada fizičkim, matematičkim i biohemijskim postavkama. Na njima je bazirana cela medicina na posledku, a onda i svi oni detalji koji se odnose na upravljanje čovekovim telom. Pa s tim u vezi, iste takve norme postoje i za rekreativce koji žele da imaju odgovarajući oblik tela, koji žele da imaju odgovarajuću čvrstinu tela. I nijednog trenutka ne sme nijedna postavka da bude po principu kako je to mali Perica zamislio, nego upravo egzaktno vođeno svim postulatima koji pripadaju znanjima iz onog dela koji pripada biomehanici, motornoj kontroli, mnogim aspektima medicine, jer je to prvi preduslov da neko ostvari svoje snove, bar kada je u pitanju sposobnost njegovog kretanja i stepen i kvalitet njegovog izgleda i funkcionisanja njegovog tela. Ovaj program nastao je na zahtev onih koji su krajem prethodne godine pogledali jednosatni intervju sa profesorom Ilićem. U narednih 11 emisija, jednom mesečno, profesor Ilić deliće znanje potrebno svakome od nas. Kako postupati sa decom, kada i šta bi trebalo da počnu da treniraju, kako se izboriti sa gojaznošću, a kako doći do vrhunskih sportskih rezultata. Kako predvideti nepredvidivo, saznajte kroz razgovore u kojima će sve teme biti otvorene, laži razotkrivene, a dokazano znanje najvažniji argument. Jutros sam u 7 sati ustao na trening, sada je 10, u 11 mi počinje proba i bez obzira što je sumanuto vreme da se baviš fizičkom aktivnošću, ja poželim da ovo radim dokle god mogu. Malo pre sam trenera pitao, realno, dokle ću moći? Do 90, 95.